Ял хушалыхинчи ларутырва азырхаса тараща, ергене пасан явапты тараща. Раща ял хушалых надзорен Чуваш янпет чембер облачинчи управление кажал ешхельне пятимлетря. Елана кені ергебе ведомство ердеші Алексей Палькин журналистсене цель пулыва ченче. Шылдалық таршыбек везем шинсене чи пілтері шледе козық хыбарзене пілдерсетана. Республика Ращерпе мінле усукурны электронны ветеринарий сертификацияне ешегертне. Вылих черезем сарылны перге телевиденебе радиора, хажат журналда сағалмар материал тухна. Таватымыз шулынде Россельхознадзорын регионды управление массовой информации хатертем хушинче конкурс ертереть. Чихастарезене кажалда числареш весен ешінче пирен телерадиокомпания решлеген земде ешлан польчеш. Кажал управление пинте сагар шертерслевбен надзорыш пуши ертерне. Ку иртне жултенчен вун билік процент сағалрах. Управление түрлі енбер терете терслевзе. Шыры енбер терген терслевзе муйрымақ шивіштезе галашын. Мен жындезен шырыйдыве хале чакмасывыл. Шум гурыклы шырзем халде тупса палардаш инспекторзем. Закон зыркарезем пітмешевізем. Шүпшап көбізем шаплақ шырзем, ялкушақ шырзем жинже шаплақ пұрвізем. Зайде тупса палардашы. Бірін инспекторзен терлеве шитмеліксе педересі. Пәдімпе кышал тұғыр пенетла гектар шыре теріслене хыщын сакуна апасына тұғыр вунсагар цесліх шутаилня. Шаван беке храше елсе кеме чарна ял кучалық продукцияне тұпсапалартна. Пуре бір тонна ытла шемеше тептуна. Тір була үтте шыршыва сутма керлі фитосанитарий сертификатчесене хазірлесіне де раче ял кучалық надзоре тимлеть. Кышал пирен кучалық семпірем шхут ирана тулы затна.